Ebi bugambirwa abebembezi ba Bushenyi abebembeirwe omu kyaro omunyeshengerokazi Honorable Annette Katsime obabaire nibabuganaho n'eminyeeto ya Bushenyi aha mukoro ogw'okumanyana ogubetsire ba Mugisha Youth Get Together okukoreirwe omu hoteri emwe omu Bushenyi. Message yaizire nateereza na nibashaba kukyakira kandi na prioritizinga eminyeeto nayenda eminyeeto ebeji 1 million emwe oba emitwaro 5. The most important thing is to begin. Tandika. You should have started yesterday, but now you didn't start yesterday. You begin tomorrow. Manyitu tukashoma tuneza bachelors konga bashanga ninyimbe ngoye nishobore ngoye adolescent. That is my work. Konga bachelors in procurement and logistics. So really Nimbashaba. And I've earned nothing good. I'm not bragging. They are not relevant. Dr. Silva Mugisha, or Managing Director wa National Water and Sewage Corporation, omwihanga kwatanise na chairman w'entebe ya katano omazire kutoranwa behanangirize eminyeeto okugira emicwe kandi bakaba abagumisiriza baba nibenda kubaje omu bwire bwabo habwokuba buri kimwe kiine obwire bwakyo. Obu bukureetera wakora business. Emicwe ereetera business yawe yakora ki? Yakura yagumaho. Byona nokora ki? Nobyetaaga. Ntabwo kibana. Ebitero byona nokora ki? Nobyetaaga. Because for a country to develop, nenda abantu abajya kweta productive age kandi ni age y'umurumu. The productive age n'age y'umurumu age. Kuba binde kibara gukora ikirukurebeka ekikwereza ihanga stance nyenjagari. Abatu bakomeraho bagarukire bashabe eminyeeto okwega kwebikira ngo habo kuba abaingi kimanyirwe ngo zibarukora nizo barukurya mpaka zihwireho nabo hanyuma bakasigara nibatere emikono okunoku. Swine okunyamarwa kabi kutarukuri konka kuwaganya twa extent omuntu nokora emitwaro 10 onywa 12 organambara bakubanza nkimanyiza munyecha kare koragareke wakora ugaruko runde ndije ebiri ogenda oshashura ibanja rero ugaruko onywe rindi ibanja Numutekwa kubyegendezereza kubigenda nobe bakutomisho wayenda noshara muno shitamaho akatininga noshitamenyuma okore ya 1 million tokumanya hajire yunobasa kwemtwa bikumi ubundi wawe kugira ngo wawe nesente oshanga ikikumire esente zawe kuza kushobora omuntu kore yizo wawe ndando yagwe mtwari 10 umuhesha. Eminyeeto ehendeire neesiima abebembezi baabo aho kugumizamu nibabakorera na rukundo kandi naho kubashagika ahenambe empango yafunire entandikwa okurabira omu project zitari zimwe na zimwe ezireetirwe abebembezi baabo habo butenda kubatsiga enyuma. Tubaza kubatakingana okutunga kwituba akanyiri imako musomo imicyaba tebgira ki konka twakekimo message kuri kuba mugenda antukurokuwe abantu twena hine shiturarire okurwa Dr. Silva Mugisha na Honorable Annette Katsime. Ba Mugisha ekatanduka mu mwaka gwa 2017 na project zitari zimwe na zimwe ahabo kwenda kwera eminyeeto kandi eminyeeto erikurenga muri 2 yaganyirwemu. Gashako Olivia nasasiro mu Bushenyi.